أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أرأي مسيب جلبة تد بما يتد الله سبحانه وتعالى جولين أن الله محمد صلى الله عليه وسلم دنترو جمرا سبحانه وتعالى يوجبان إن كون يقولوا دكم فوق كون دن إهورده كون دن wadde sadakaji e moƴƴereji ɗin fof. Allahumma amin. Iɗen toromo kadi kanko subhanahu wa ta'ala faljireji ko wonɗen e faljude kon fof yo yaafo en. Kanko woni yaafotoɗo, kanko woni moƴƴuɗo, haray wata o nangitira en kala ko faljuɗen. Allahumma amin. Haray adami yewtude yewtere komi yewta ɗo ko raɓɓe ɗunde. Haray ɗen ɓeyda toujours inchallah muññintingol musidɓe meɗen ɓen fof nde fatunde ɓe moko baɓe meɗen tedduɓe yanganiɓe leñol ngol, yangani diina Alaji Ousmane Sallowa. haray inchallah ɗen toro Allah yo Allah subahana wa taala yurmeɓe yaafo e o nokku laaɓuɗo ɗo ka saare nelaɗon alayhi salatu wassalam. eɗen toro Allah e moƴƴere makko nden e ɓural makko ngal yo yaafoɓe, yo naaduɓe aljanna kamɓe e dendagal julɓe ɓen fof e kala yanganiɓe leñol ngol sifa ki yangi ko ɓe waɗi ɗo ɗe inchallah. haray musidɓe julɓe tedduɓe wooda seeɗa ko ɓeydodirɗen, kono wakkile onon kadi ñoƴƴon ɗon haysko keerji seeɗa ɓamɗo felliti. hiɗo yiiɗi nde nokkure ɗo, hiɗo yiiɗi sarenelaɗo nden. haray yo Allah addon ɗo fof inchallah. Allahumma amin ya rabbi. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko faalen andintinde ko wiyete kon ta'thirul ibadat anil makhluqat. haray o yiɗe dewe ko yotto hiɗen rewa Allah subhanahu wa ta'ala dewe ɗen fof. haray jomirawo hino waɗi ko ɗe battinta e neɗɗo on ko aduna ɗo taw so heɓoya baraji ɗi lahira. misal muɗum julde nden jomirawo subhanahu wa ta'ala himo daali inna salata tanha anil fahshai wal munkar. julde si goɗɗo duumike e julde nden nde haɗay ko wiyete kon wonugol fahish, wonugol neɗɗo bonɗo. julde haɗete ɗum, nde haɗay kadi neɗɗo on ko boni. joni noon no gasa goɗɗo wiya a oustage ene dey min miɗo andi goɗɗo himo juulude himo wadde piiji ɗin fof, kono noon tigi tigi on ɗum ɗon haɗalimo tigi tigi himo wadde ko boni. e wiya naam, ma goɗɗo wiya kañum tigi hoore mum hino andi hino juulude hino wadde piiji ɗin fof, kono noon kadi cheytane no sowonsindemo yo waɗu ko boni. haray ko honɗum falɗe wiide ngon sengo ɗon ko yo on tigi dartu façon julde nden. naam, si tawi julde ma nden nde wawalima haɗude waɗugol ko boni, nde wawalima haɗugol miijagol ko boni, wonugol neɗɗo waɗo fahish, haray dartu façon julde nden, dartu façon julde nden. on andi julde ko jomirawo subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓe mum ko wiyete kon alkhushu, o yankinago. nde neɗɗo yehi ha tawi o woni yankiniɗo o, hande kadi kala ko wiyete ko boni o pottoto few, wallahi o pottoto ko boni few. donc kono joni habbirgol juulugol iɗa miijitade fi ka makiti ko noon feƴƴirde, iɗa habbiri juulugol, iɗa darni taxi koyo taxi on yo habbo ha juulaɗo 5 minutes yaha, na noon haray juulirte musidɓe julɓe tedduɓe. wallahi si goɗɗo juuli no juulirte no net, salligi no timmi, nokku on no laaɓi, himo laaɓi, o juuli tawi na affaire ji aduna woni ko hakkille makko, so heeɓi ɗin juldeji seeɗa ni jaɓaɗi, Allah subhanahu wa ta'ala ɓooremo kala ko wiyete bonde. jomirawo subhanahu wa ta'ala kanko daalani en inna salata tanha anil fahshai wal munkar. julde haɗay ko boni. awa e raɓɓinɗinade ko wano nan kadi ko yiyoton ɗo e goɗɗo no yaha hajju. yahugol hajju kañum kadi battinay e neɗɗo on, laɓɓinamo, hentinamo. faami, ndaare foto wiya yimɓe wallahi hara nde ɓe ara ɗo hara hari ɓe niɓɓiti hiɓe ɗumanni, kono bi ñande Allah nanani ɓe hajji ta joni ɓe henti, ɓe woni mokoba,
ɓe woni huwondirteɗo ɓe ɓeydi wonde famodirteɗo. Haray o hajjuɗo ko Allah subhanahu wa taala kañum kadi woni waɗi ɗum koko laɓɓinta goɗɗo e bakkatu. Ko sarti goto pete o ɗaɓɓira ko yo wonu newiɗo ɗigguɗo ka hajju, ko alhajju almabrur wi'a, hajju ɗiggangu e mum, hajju ngu on tigi newi e muɗum. Wa kadhalika toɓɓere noon nde falɗe yewtude nden ko fiika ɗo korka musidɓe julɓe tedduɓe, si goɗɗo hoori tigi tigi wallahi o wonay ko wiyete kon pieux, o wonay neɗɗo jippitiɗo. Sabu korka wela fi e yi wongol ɗiɗi bimbi ha kikiɗe a ñamali, iɗa jogui guite ma ɗe piyaki e ko harmi, iɗa jogui noppi ma ɗi heɗaki ko harmi, iɗa jogui kine maɗen ɗe lunnaki ko harmi, iɗa jogui hunduko ma kon ko wolali ko harmi. Wallahi machallah ɗum ɗo ko kulol Allah. Kulol Allah hewtinta ɗon neɗɗo on ko ɗo wasi jomirawo subhanahu wa taala o daali wondema o farli e mon kaɗo korka la'allakum tattaquna fiyon hulmo. Naam musidɓe julɓe tedduɓe, fiyon hulmo. Joni noon si on tigi huuli no haniri noon tigi tigi, ngol kulol ɗo ngol hani waɗugol piiji ɗiɗi. Piihu ara nun kun ngol tabita, ngol wona e neɗɗo on da'iman, ngol tabita ko fi hon ɗum, puisque e yiyay joni misal buyi wallahi ɓe hulay Allah ka sumaye ɗo, ɓe juula correct, ɓe hoora correct, siko fimayna ɓe accita fimugol, siko yaraɓe ɓe accita yarugol, kono si woni sumaye mayi ɓe ara ɓe fuɗɗito kadi. Donc koyo on tigi geru ndu lewru ndu wona lewru waɗirdu exercice, ekkitagol sokkugol wonki kin jogoki har ki watta ko boni, on tigi tabita e ɗum, ñiiɓa e ɗum, wawa wonugol e ɗum de. Donc haray ɗum ɗon ko ɗum wassintay ndu lewru ɗon ndu wiya ko saharu sabre, lewru muñal. Ko fi hon ɗum e mayru a wawa e muññagol dendagal kala ko boni pottitoɗa, a wawa e fortude wonki ma kinki yaaka juulirde sak waggutu. O yiigoy fewno ɗo yahe ndaaro jaamiuje ɗa, jaamiure ko hewɗa wawi ay ko juma heewi tew machallah. Awa haray tigi tigi on koyo on tigi wakkilo ngal dewal ɗo ngal tabintina e makko batte maggal, hita ngal rewtu ni ngal feƴƴa, on faami wa hendu yara gauche à droite ɗa koyo ngal battin e ma, on tigi noon o tawete o participay, fiyo dewal ngal battin e makko o participay. Donc yon tigi yaaru yeeso yeeso kamo ko baako, wata on tigi geru tawa tigi tigi chaque fois suma e arɗo o sitta oya ma ɗum ko ari o si feƴƴi ndumaya tu wonta e piiji ɗi haray la bak o suma e ɗo ko exercice fiyo neɗɗo on wawu hunditagol wonki makko kin himo wawi gol. Par ce que aye ɗo gonno na min ron ko accitugol cigarette ko sama kala fiyon, puisque si suma e darki handuma yo fimata few hay so fimay ko jamma. Wa kadhalika yaroɓe beere ɓen, wa kadhalika heɗotoɓe musique ɓen, modi kala ko harmi kon fap wallahi ndu lewru ɗo holli en jaka on tigi no wawi selugol, on tigi no wawi pottitagol few, wattamo kadi hay e hunde. Buyi fimerɓe ɓe accita e fimugol ka suma ɗum nawninta ɓe wattaɓe fos, bal koye ɓeyduɓe laɓɓinde ɓeydanaɓe cellal. Awa haray o suma e ɗo himo waɗa batteji buy e ibnu adama on, kono haray ɗon andi e juutingol yewtere hina ko laaɓa jama o mara tan joni heɗagol yewtereji ɗi buyi koye on tigi sappo tun. Nde wonno kadi wonaɓe yewtede ɓen ko yimɓe faamuɓe laaɓuɓe, haray ɓe faami ko faalde yewtude kon. Awa haray gueren tabiten e kaɗo dinal islam, gueren ɗe dewe ko wonɗen e wadde ɗe battina e meɗen inchallah. Haray partage vidéo on o hewta le maximum de personnes, mo kala miijito façon no woni rewirde Allah noon guera nde ndu lewruɗo no yaha hara on tigi iwi e étape o yeeyi e étape gonon ɗum o iwi e alhaali tigi tigi on ka tawata himo jippitino o ƴawa dow o heɓa degré goo ka kulol Allah subhanahu wa taala, o heɓa degré goo ka ɓattagol Allah, o heɓa degré ka woɗɗitagol cheytan. ɗum no yo Allah subhanahu wa taala ɓattin en e makko, yo Allah subhanahu wa taala okku en wonugol yimɓe ɓe dewal ngal battini e mum battinande ɓurde e moƴƴude. Yo Allah pottin cheytan takko meɗen, yo pottin ko harmi takko meɗen, yo pottin kala ko boni takko meɗen. Allahumma amin. O duwaw ɗo waɗama ka nokku laaɓuɗo ɗo ka tande juulirde nelaɗo. Yo Allah subhanahu wa taala jaabimo ono wonɓe darde ɓen ɗo kadi e partage yaɓe ɓe mi du'ani ko yo Allah huntu hajuji moɗon, yo Allah okkon ɓurti ɓernde, yo Allah addo makka moƴƴinana on menen arɓe ɓen, yo Allah subhanahu wa taala jaɓan men inchallah. Haray mi salmini on fof
en sakkitori kadi duwanagol fatiɓe men ɓen fof ha hewti ala jusman sallowa en torki Allah yo Allah yurma ɓe yaafo allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa afihi waj'al jannata maswahum اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليكم مسلم أحمد با بروكسل هراي مدينة المنورة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن جنة إن شاء الله بارك الله فيكم.